Ndabasuhuje inshuti zacu aho muherereye hirya no hino mu gihugu, namwe ba diaspora mwumva ururimi rw'ikinyarwanda aho muherereye ku migabane itandukanye, ndabashimira kudukurikirana kwanyu ni iby'agaciro ndetse no kuba mufata umwanya mukumva ibiganiro byacu, turabashimira cyane rwose, duhari ku bwanyu. Aho uzaza uba ufite ikibazo cyangwa inyunganizi wajya ubishyira muri comment, tukabasha kuba twabiganiraho kugira ngo tubashe kuba twabigendanamo neza, twungurana ibitekerezo ndetse tureba ibiri kuri update zigiye zitandukanye. Tukaba tugiye kurebera hamwe ku ntambara ya Ukraine ndetse n'intambara ya Russia. Ni intambara iri kuvugaho ibintu byinshi bitandukanye, aho tugiye kurikotinga ku kinyamakuru cya Al Jazeera, aho bagiye batangaza ibintu bikomeye cyane mu buryo bugiye butandukanye. Mureke tugende tubirebera hamwe uburyo bimeze. Kiev ivuga ko Moscow yarashe ikoresheje izi ntwaro za Intercontinental Ballistic Missile ISMB mu gitero yagabye mu mujyi rwagati wa Dnipro. Ukraine ivuga ko Uburusiya bwatangije gukoresha izi ntwaro za Intercontinental Ballistic Missile, intwaro kirimbuzi. Kiev ivuga ko umujyi wa Dnipro rwagati wibasiwe cyane. Mu gace bita Natamila Vazalamiji n'agace bita Voloba Jamal ni ubuce bwibasiwe cyane na zino ntwaro, aho Al Jazeera yatangaje ko uyu munsi wa 21 z'ukwezi kwa 11 2024 k'ibi ngibi aribwo byabaye, nibwo Al Jazeera yatangiye kubitangaza. Ingabo zirwanira mu kirere za Ukraine zivuga ko Uburusiya bwarashe misile yo mu bwoko bwa misile ballistic mu mujyi wa Dnipro, ariko Ukraine itarasobanura neza ibyavuye mu icyo gitero, na nubwo Uburusiya bwatanze ibisobanuro ku icyo gitero ngo busobanure ko aribwo bwagikoze cyangwa atari bwo. Amerika yatangaje ibihano kuri banki yitwa Gazpromobank, imwe muri banki ikomeye yo mu Burusiya. Urumva ko Uburusiya bwatangiriwe gufatirwa ibihano ku bwa zino ntwaro zatangiye gukoreshwa. Amerika n'ubundi si ubusanzwe nako buri gihe uko intambara ibaye, Amerika ikunda gufatira ibihano cyangwa abahetazi bayo cyangwa wenda abantu baba bari kuhangana nabo. Ingabo z'Uburusiya zirwanira mu kirere zemeje ko ingabo za Ukraine zarashe misile esheshatu za Kenzal 101. Ni misile nazo zikoreshwa aho ari misile ziraswa muri ntera ya kilometero 300. Urumva ni misile ziraswa ahantu kure cyane nazo, ariko aho zitandukaniye na bino bisasu bya Intercontinental Ballistic Missile by'Uburusiya. Urumva ko byo biraswa mu ntera ya kilometero 6,000. urumva ni nk'akana, ubusasu ni nk'ubwana imbere ya bino bisasu bya Intercontinental Ballistic Missile. Izi Kenzal urumva byo zishobora kuba yenda bazirashe ahantu hatari ubwirinzi bw'Uburusiya. Urumva reka ariyo mpamvu zishobora kuba zagize ibintu byinshi bizangiza, ariko nuko nyine n'ubundi nta kintu kinini cyahombye, nta n'abantu babiguyemo, niko Uburusiya bwari kotinze. Kandi nanone Minisiteri y'Ingabo z'Uburusiya ikaba yatangaje ko zafashe umudugudu wo bita Darinji. Ni umujyi wo mu karere ka Donetsk muri Ukraine. Urumva ko Uburusiya butangiye kongera gukomeza bufata ubugigi cyangwa wenda imidugudu imwe n'imwe nk'uko byahereye kare bisobanura n'ubundi. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Uburusiya ivuga ko Moscow yiteguye gusuzuma gahunda iyo ariyo yose y'amahoro ifatika ku ntambara ibera muri Ukraine, ariko nanone ishyiraho amabwiriza agomba kugenderwaho, yuko hitawe ku nyungu z'Uburusiya aribwo iyo myanzuro ishobora gufatwa. Niba atari inyungu z'Uburusiya nta na kimwe gishobora kugenderwaho. Tuba tubashimiye kudukurikirana kwanyu.
ni iby'agaciro kandi ni iby'ingenzi kugira ngo tubashe kubagezaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye muri iyi ntambara ya Ukraine ndetse n'Uburusiya, ndetse n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye wabireba hasi ahabanza kugira ngo ubashe gukurikirana ibiganiro, yaba ibivuga ku mafaranga, ku bukungu, yaba ibivuga ku biganiro bijyanye n'iyobokamana, byose ni ibintu byose tugenda tubabuganiriza. Tubaye tubashimiye rero, ciao ciao, mugire umugoroba mwiza. Alayu Construction Limited ni kampani tuzaniye ibintu by'ubwenge, bubaka amazu meza cyane, yaba amazu y'amakadasiteri, yaba ama etaje ku giciro cyiza cyane utasanga ahandi, kandi nanone bagufitiye ibibanza byiza cyane biherereye hano i Murehe. Bagane kwizo nimero ureba hejuru.